Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili kembali menunjukkan kekuatan diplomasi budaya dan ekonomi melalui kegiatan Indonesian Day 2025 yang diselenggarakan pada Sabtu 27 September 2025 di halaman Timor Plaza Dili, mengusung tema Strengthening Cultural and Economic Ties with Timor-Leste for Asian Integration, Peace and Harmony. Acara ini menjadi simbol eratnya hubungan kedua negara dalam semangat perdamaian, harmoni, dan integrasi regional. Acara dibuka secara resmi oleh Duta Besar RI untuk Timor Leste, Oktodorinius Manik, bersama dengan Presiden Republik Timor Leste, Jose Ramos Horta, dan dihadiri oleh para menteri, perwakilan diplomatik, pengusaha, serta masyarakat dari berbagai kalangan. To Indonesia Day 2025, cultural performance, bazaar, and music concert. Seeing so many of you here this afternoon means so much for us. It is truly so the difference as we are here to celebrate our two wonderful things, the 18th anniversary of Indonesian independence and just importantly, close friends between Indonesia, Timor-Leste, and also all diplomatic mission and development partners in Timor-Leste. The presence of Indonesian here have given culture diversity in Timor-Leste, and Indonesian businessmen here have contributed in supporting and strengthening economy in Timor-Leste. Look around you at night market, you will see some participate in some Indonesian event, whether diplomatic, political, cultural, economic, trade, or universities, or just people. And always a great pleasure to join you, Ambassador, and your wife, your staff, in celebrating Indonesia Day, but also other events. Indonesian Day tidak hanya menjadi ajang perayaan kebudayaan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam mendukung proses integrasi Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN pada Oktober 2025. Melalui acara ini, Indonesia ingin menegaskan komitmennya dalam membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan Timor Leste, dari budaya hingga bisnis, dari masyarakat ke masyarakat, dari sahabat menjadi mitra dalam kawasan yang damai dan harmonis. Acompanha notícia atual no Credível. Catalua like, subscribe, no share, website www.tatoli.tl, página Facebook Antil, no YouTube Tatoli IP.